Lo go tsotro na ke one ra banteng kala ka tshane me ga ke nosi kana se bisa sekolo ya tla banga rano la dikgantse ka puo ya diatla a re lebe ditlhogo Tautona Masisi o tlhotsa tswa go tshedisa balapalo ra Mthimkhulu morago ga go re ba latlhegelwa ke motsadi banni ba Phuduhudu ba lela ka diphologolo tsa naga tse di ba busetsa morago mo temothuong fa Denzel Setso e lene mofenyi wa kgaisano ya Botswana Open Ahora le tsaretsana ka tlhamallo mo dikganyeng tsa nako e Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla etela kwa Namibia tshokologong eno e le moeng wa tlotla kwa ditshupong tsa Swakopmund International Trade Expo pe ga le phathana tsa hatsa sele ya re le tola ga Tautona le tla ka taletso ya Tautona wa Namibia Dr. Nangolo Mbumba wa Tautona ka bobedi ba tla tsaya dipuisano di akaretsa tirisano mmogo mo dikganyeng tse di amang kgaolo ya SADC le tsa mahatsa sele le tse di amang mehama ya temothuo dipalamo le ditlhaeletsano le tsa itshireletso mo Tautona ka bobedi ba tla buisana gape ka ditsela tsa go tiisa tirisano mmogo ya mahatseo mabedi Tautona Masisi o tla ba patilwe ke mohumagadi wa gagwe Meneo Masisi motho tsa Tautona Reslam Batsogane le matona a puso a Herabongwe Tautona o solofetswe mono Gaborone kgwedi eno e tlhola ga tlhano re sa le fo Tautona Masisi o phaketse a ile go tshedisa bo Mthimkhulu ba ba tlhokafaletsweng ke motsadi wa bone Ms. Khabo Victoria Molefe ka la Matlhatso Tautona o ne a patilwe ke mothusa Tautona Reslam Batsogane matona a puso le bagolwane ba bangwe ba puso mme Molefe ke mmagwe tona wa tikologo le bojanala re Dumizweni Mthimkhulu go bolela fa mme Molefe yo tlhokafalang a le dingwaga di le 70 le bo Ferabongwe a lwetse ka lebaka le lekhutshwane mme Molefe o tlogela bana ba supa mme o tla bolokwa kgwedi eno e tlhola malatsi a le marataro kwa Tlwaneng banni ba motse wa Phuduhudu ba re ba tshwengwa ke diphologolo tsa naga tse di busetsang temothuo ya bone morago se se supilwe ke kgosi ya Phuduhudu kgosi Johane Ngwengare ha bua le babegadikgang jaaka bana ba etetse kwa motseng o go a go utlwa gore banni ba ko ba tshela jang le diphologolo tsa naga ba re nyane sa makata ka dintlha Motse wa Phuduhudu ke motse wa Basarwa o fa gare ga mafelo a diphologolo a makgadikgadi le Nqaipen bontsi jwa banni ba motse o ba tlhokomela ke puso ka dithuso tsa batlhoki ka ba sa bereke mme maiteko a ga ba tswele mosola ntateng ya diphologolo ra phakisiwa dikgomo ra phakisiwa dipudi ka jalo council e be dira e water hole e re bitsang Jojo bo ba Jojo tank gone ko ditanka tseo ma ditoudi di thubetse ruri ditoudi di thubetse ruri ditanka tseo tsa modimo gore ga gona ga toisa senyente le ba re reng ke ba disa diphologolo ba wildlife bao ba lela se segolo ka gore ga gona trata toudi a tsena di thuba trata e di latela gore ke le ra re dira bo elephant proof di bothale di a gona go epa dintsha concrete ele di latela kwa di tsena so ka bona tshenyo ya ditou gore ntse ja mo masimummo di a tsena di a thaga di a tsena ditou di a ja bo sala o ipoteri o bonna hela yanong ke ra gore ke tshenyo e tona hela tota e dirwang tshenyo tona e tona tota e dirwa ke tsone ditou Moeteledipele wa lekgotla le le ikemetseng la Human Wildlife Foundation a re go botlhokwa go rutuntsha batho ka tsela e siameng ya go tshela le diphologolo ba bona gore re ne le lekgotla la gore how best we can create awareness re rute batho ka kwano gore ha re tshela diphologolo jana ba solwele le gone gore bone ba ka ira ka tsela e ntse ja ka gore ke batho ba ke balemi barui ba ile gore ba tsama mo nageng e ile gore itetse diphologolo naga e ba bata dijo mo go tsone go na le noka ka kwano ba gaitso e ile gore ke dijo mo teng diphologolo le tsone di nwa metsi mo nokeng yaano ke gone gore re ba rutegela ba itse gore ba gaitso ha le tsama le ya go dinokeng mme le itse gore go na diphologolo di tshwana le bo dikwena go dumela fa letso mo le leteletsweng na diphologolo e le nngwe tsela e ka babalela matsholo a batho le diphologolo le yone naga ka dipalo tse di feteletseng tsa diphologolo di tshwana ditlou di baka tshenyo e feteletseng mo nageng ebile di le borai mo matshelong a batho Maranyane Samakata BTV News Phuduhudu
mo go tsadingwa mokamedi wa Kavango Research Institute Joseph Mbaiwa a re go botlhokwa gore merage e kgwebang ka bojanala e rutuntsiwe ka methale ya go tsamaisa kgwebo gore merage eo e kgone go bona dipoelo tse di kwa godimo. Professor Mbaiwa o ne a bua le babegadikgang kwa Maung jaaka bana ba etetse kgaolo eo go bona gore merage e boelwa jang mo kgwebong ya letsomo le le letleletsweng. Banyane sa makata wa tswelela. Kgaolo ya Bokone Bophirima ke kgaolo e humileng ditsatlholego jaaka diphologolo tsa naga, dinonyane, metsi le yone naga. Ka lenaneo la tiriso ya ditsatlholego e babalesegileng go tlhabolola matshelo a batho, merafe e farologaneng e ntse e dirisa letsomo le le ka fa molaong go akarediwa ya bojanala jwa go kapa ditshwantsho go itirela letseno. Professor Mbaiwa a re merafe e ne e ka roba go gaisa fa ba ne ba na le dikitso tse di maleba tsa go tsamaisa dikgwebo. These guys have the necessary entrepreneurship skills, marketing skills, tsa gore ba ye ko UK, ba ye ko America, ba ye kae ba go imarketa, and gore the lack of that skill e ra gore go ne le bothatanyana mo dikgwebong tsa bone. The management skill kana wa re bua ka bojana la mo kgaolong ke kone rua ka madi a kgamatsa madi a mantsi di million mme o bo tsa batho ba ileng gore go ngwe thuto ya bone ga e kalokana o ithelele gore one madia ga tsena go nna mathata. There's a lot of misappropriation, misuse. Mme fela merafe ntse dira bontle ka dipoelo tse ba di bonang mo bojanaleng. E ra gela bagodi manto ka madi a letsomo. Re tsena bana dikolo tsa di-tertiary ka madi bone a diphologolo. Re ha bagodi madi a 700 kgwedi ka one madi a trust. Re ha masiela a 700 kgwedi ka one madi. Re na le go ka tsengetsa batho metsi mo motsedi standpipe le trust motse mongwe le mongwe ra go kela motse ke ra household re tsengetsa metsi. Re na le an ongoing project e ra gela jarata nngwe le nngwe toilet. Re na le an ongoing project e simolotse last year morago ga go itemogela gore motakase wa BPC wa go goroga kwa ne ra wayara di household di ka nna 56 re di wayara motakase so far tse dingwe se tsebile di lightilwe ke ba BPC rona the wiring part of it re headit re emetse BPC go ka lighta engwe re dira re le trust mo motseng ke go tsenya bana dikolo on yearly basis re na le gore bana ba ka ikopela sponsorship from the trust we ikopela from sekolo so se batang o tisa di quotation ya trust ka go duelela le the monthly allowance. Mo godimo ga gore letsomo le tlisa letseno, letsomo le jwa gape e lengwe tsela ya go lala dipalo tsa diphologolo tse di tsweletseng ka go gotlhagotlhana le balemi barui ba kgaolo e. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Tona wa temothuo e bile mo palamente wa Shansha West Fidelis Molao o rotloeditse balemi le barui ba naga tseleno go dirisa mananeo a puso a tshwana le temo le tlotlo le thuo le tlotlo ka jana puso ikela go tlhabolola dikgwebo tsa Batswana le go batlela mmaraka o itshetletseng mo gae le kwa ntle ga naga tseleno ka mananeo ao. Tona Molao o buile se mo thutopuisanong le balemi barui e neng e tshwerwe kwa motseng wa Shashamoke Bosheng. Abigail Madorobo. Lenaneo la thuo le toto le na le dikarolo di le 30 tse ka tsone barui ba ka itshimololelang dikgwebo tse dišwa kgotsa go godisa tse ntseng ba di dira ka maikaelelo a go thusa balemi le barui go nna le dikgwebo tse di itshetetseng ebile di dira dipoelo. Tona Molao o ba kgotaditse go tsamaisa dikgwebo tsa bone ka tsela e lolameng go itsa gore di phuphame. A lot of times we fail, especially small scale businesses, because we don't know how to manage and handle finances. Re kopanya hela how madi a kgwebo a tsena shopong o reka drink, you don't document. Ko bohelong you are unable to detail your profit and loss, the inputs and the outputs ga go kopana. Then you go o wa go batla madi a wa batla go seda go kae ba re tisa dibuka tsa go re bone ga dio ba go busa rola mo thogo se direct mile madi if you know ya gore we don't
document, we don't keep our books intact. Dikgwebo tsa temo le thuo di tlhalosiwa di na le dikgwetlho tse di farologaneng. Challenges that we face in the northern side ke gore ka kwano the main challenge is issue of foot and mouth. Like we are near the country Zimbabwe, where mostly they are affected by foot and mouth. And mostly that challenge, the other challenge we face is issue of water. Unlike south. The northern side of the country, underground water. Mostly our paper sidiba. If you are lucky, you go above 5 cubic. Mostly is less than 5 cubic. Of which at times retusha ka gona re baosa. Kitso ke nngwe ya dingwe tse leng gore ke bona gore ga o sena tsone o felletsa o latlhegela thata mo go diragetseng ga gago o le molemi. Ke bua jana ka gore itlhele re ntse o bona gore gongwe bolwetse kibo bo go athekile mo famo. Jaanong itlhaye gore motho o simolotse temo and then a ba tsamaya go ya go nna go le go sele a sena kitso e maleba kgotsa e ka mo thusang gore a kgone gore a nne le maungo a rileng. Balemi le barui ba gakolotse go fetola ka fa ntseng ba dira dilo ka teng ba tshwaragane le go direla lefatshe leno dijo tse di lekaneng. Abigail Madorobo, BTV News, Shashemoke. Ha re kgantse di tswela balemi barui ba kgothaditswe go dirisa maranyane le methale e mengwe e mešwa go lepalapana le seemo se se sa iketlang sa bosa se se helelang sebaka leuba. Se se builwe ke molomaganya ditirelo tsa temothuo ko kgaolong ya Letlhakeng Re Thomas Tadubana kwa pulosemmusong ya ditshupo tsa temothuo kwa Motokwe Bošeng. Re Tadubana o ne a ikuela mo balemi baruing go tlhagafalla go tsamaisa temo ya bone jaaka kgwebo go thusa go direla lefatshe leno dijo tse di lekaneng. Lakitoteng Ditshupo tsa kgaolo ya Motokwe di sale di simolosiwa semmuso ka ngwaga wa 2017. Ditshupo tse go tlalisiwa fa di rulagantswe ka tshwaragano ya mokgatlho wa Motokwe Farmers Association le morafe wa motse o. Mme fela monongwaga go supala fa bontsi jwa batho bo sa kgona go tisa leruo la bone mo ditshupong tateng ya leuba. Jaanong ke sone se ke reng re tshwanetse gore re inaakanye le methale e mentšha e re kgontshang gore re tle re ntshe maduo le a go ntse go le leuba ka gore yaka le kaela thoko go lebega mo kgaolong ya rona ya Botswana re nna re le mo leubeng. Yaanong a re dirisa methale e mentšha go a gore kgontsha gore re nne re tshele re ne re rue ntse go le leuba. Dikgwetlho tse di haregileng mohama wa temothuo mo kgaolong ya Letlhakeng di malwa. Na le mathata a bojanjo ga te tolela mme le go kopa Re Tadubana bile le moeteledipele wa lephata go dipatlisiso a di dirwe ke le bana lephata le le nonogileng la agricultural research a ke itse lephata la tele sampe le teng ngo so tse bona bosome wa go 10 na le mathata a bojanjo bo thabanjo. Go na le melemo e kgonang go se lwantshe mme kana melemo e bata e le gore wa spraya mme maloba jale ne re dira demonstration ya so ne ra dira demonstration go kgaolo ye nngwe ka hale re le ka go supa gore ka se laola ya ga re o se spray gore mme a o spray ha mo hela wa spray go na le lenaneo gore o boele o spray. Banana ba ne ba rotloediwa go inaakanya le temothuo le gone go tsaela malebela mo ditshupong tsa kgaolo ya gantsi tse di supang kgolo ngwaga go ya ngwageng. Gore o tshwanetse go bo le monana yo e leng gore o na le passion mo go se o leng gore wa se dira gore o se kwa leka gore o se le mo businesseng ya thuo hela ka lebaka la gore o bona tsala ya gago a le mo go yone tshwanetse go bona le passion. Ha ne se ka di tshwara godimo re ka borena le tautona wa lefatshe la rona re Paul Kagame jaanong ka maswabi ga ka go na le rona mme na le ditse gore a tle go nna le gore le bone bogolo ba ditshupo tsa rona gore di lemogiwa ke batho ba le bogakala bokae ebile ngwaga o ne o re le mo gone gore tla be re na le baeng ba ba tswang go the Royal Scottish Agricultural Association o lefatsheng la ga mo Mosadinyana ra ba laletsa ba re utlwa le tsela ba re mere ba tamola thata batho ba ira so seo ka go tsonela go tswa mo gone gore re tsamaisa dilo jang ba tshwara jang. Re sa lefo puso e tsweletse ka maiteko a go rotloetsa tirisano mmogo ya bana le seabe mo mohameng wa temothuo go thusa go bula diphatla tsa mebereko le gone go thabolola matshelo a Batswana.
Lucky Toteng, PTV News, Motokwe. Lekgotla le bapatsang bojanala John Hatseleng la Botswana Tourism Organization la abetse lekgotla la Nata Conservation Trust 287,000 pula go tswa mo dipoelong tse di dirilweng kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga wa makgadikgadi epic. Madi ao a rotsweng kwa kgotleng ya Nata a tla tsengwa mo letloleng la Nata Conservation Trust go tlhokomela lefelo la dinonyane la Nata Bird Sanctuary. Bethany Mando. Lefelo la Nata Bird Sanctuary le tsamaisiwa ke mokgato wa Nata Conservation Trust o bipileng ka metsi ya Nata, Maposa, Mangota le Sepako. Ke gone ha moletlo wa makgadikgadi o simolotseng teng la ntlha ka 2014 pele o bona legae le lešwa kwa Soa ka 2017. Mabaka a go godiswa ga moletlo o e ne e le go sutela tshwaramarelo ya dinonyane gore e tswelele mo lefelong la Nata Bird Sanctuary le go hema dikotsi tse di ne di ka diragala mo lefaufaung gareng ga dinonyane di fofane ga mmogo le di-parachute. Mme tumalano gareng ga BTO le Nata Conservation Trust ya nna gore ba tla nna ba bona le menyana go tswa mo dipoelong tsa makgadikgadi epic. Ne go tshwanela mongame go se gore re te go supa se re se supang mo khoteng ka gore thulaganyo e ga se thulaganyo ya rona le trust hela ke thulaganyo ya rona le morafi gore morafi le one o tsoge ka moso le basupi ba gore mise neng puso e rile ke tlama ka sone puso e se diragaditse da re batla dilo di taga e le tsa morahi di direlwa mo pananeng ga e le mpho ya ka gompieno mpho itile yana re e bonye re basupi morahi o e bonye mpho eo ke ya morahi. Rona re dumela mo go direng sengwe le sengwe ka morero ya ka le bona ba BTO e rile ba re letsa ba raba re na le mphonyana e re tshwereng e be re nna ha tshiri bua le bona re nya mme a ye ko batho a re re henyo ne ka gore ne re bata gore le lona le tsoge le nne basupi. BTO e itlama go ema nokeng mokgato o go itirela madi le go ntsha ditirelo mo moletlong o monongwaga. Ra tsa tshwetso ya gore ba Nata Conservation Trust re ba neele sekidi sa lahatshe se ka sekgwa go teng campsite ha ba ta beng ba kampisa le bone ba le Nata Conservation Trust e le tselangwe ya gore ba nne le letseno. Re bata growth ya thuo ya Nata Trust gore re bone e na le dimilione tse ke tholang ke di supetswa ka di-trust tse di ko bo maung. Re bata go bona go na le bo 20 million up to bo 30 million re ntsha 1 million ya go aga di-classroom block. Moletlo wa makgadikgadi epic wa monongwaga o tla tshwara kgwedi eno e le 12 go tsena le 14 kwa Soa. Bethany Mando, BTV News, Nata. Ka gore alo be ke sutetse Edwin Mashakgomo a go tshwaretsetsa metshameko. Motho madume dumela thako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gata re gatoga ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsare pitsi ya Montana Sky go tswa ko tsabong ke yone e fentseng mabelo a dipitsi a TT Jet Challenge. Montana Sky e fentse lebelo la 2400 meters thoroughbred e lengwa serotwa ke the Secretariat. Mo go tse dingwe the Last Storm go tswa kwa gantsi e ne ya gapa lebelo la 1200 meters thoroughbred e lengwa serotwa ke the Prince go tswa ko Kanye a re utlwe Lucky Toteng ka dintlha. Mabelo a TT Jet Challenge a ne a kgagantswe ka dithopana di ka nna supa. Mangwe a mabelo ao a ne a akaretsa 1000 tswana grade 2, 1.4 le 1.6 thoroughbred ga mmogo le 800 tswana le thoroughbred ka tatelano eo. Le fa go ntse jalo, dingwe tsa dipitsi di tshwana Desert Dupes, Western Bypass, Secretariat, Silver Sky,
Johnson le Captain di ne tsa dira bontefela thata mo mabelong a. Mo lebelong la Mamang la 2.4, Montana Sky e ne ya gapa kopi le madi a kana ka 15,000 pula, fa Mogola 1.2 Mofenyi e nile Last Storm mme ya bona 7,000 pula. Ke pitse ya 1.4, 1.2, 1.6 mina ka tsa dikgwedi tse tharo gore ke bankanye gore kgone go wina lebelo la 2.4 because mo training na ka lemoga gore e na le bokgoni jwa go ka wina 2.4 because ke pitse ye fast and ga di sa kgone go eleleka in the first 800 meters there is no way they can catch it. Lebelo le la 1.2 a se go mantla ke a tsenele ka gore lebelo le la 1.2 ke setse ke tse dipitse tse di tabogang ano ga etona ke gore ne ke savile pitse ya me la le ne le kopile ne ke tshwere mar a ke a finish ke a ke pusha no gona le pitse bidio go to Western Bypass e ne taboga 1.6 le 2.4 e be rena le pitse bidio go to Secretary General e ne taboga 1.4 le 2.4 ka be ke na le pitse ne bitwa go to Superjet ne ke tsentse mo 1.2 1.4 ke di pitse ala tsele gore tota di a computer ka masheta mme Western Bypass mo 1.6 e tsere position 2 mme mo 2.4 e disappoint le difene di dintsi because ke pitse ba bantsina ba soletse gore kapo ya go etsa mo go tse dingwe le kana Gambling Authority go tlhalosa fa le tsweletse ka maiteko a go ntsha diteseletso tse di tla thusang go thabolla mabelo a dipitse mo nogae. Se sengwe ba gaetso re simolotse mo go teng licensing rollout plan re mo nakong ena re sekaseka dikopo tsa bethe tse leng gore di tla le kgontsha gore mo di mabelong a tlang gongwe la December e be le kgona go betšha ka molaong. A tshwenyego a rona mantsi Gambling Authority ke gore re na le go itemogela mabelo a mantsi a dipitse a renya rona bontsi jwa one a sa endosiwa ke Botswana Horse Racing Association. Re be re nna le kgetho ya gore re ipotsa gore a mme ba itse ka rona. Le fa go ntse jalo barulaganyi ba mabelo a ba tlhalosa fa ba ikuetse mo barutwetseng go ba thusa ka ditsompelo tse di ka ba thusang go thabolla motshameko wa mabelo a dipitse. Lakitoteng, PTV News. Setlhopha sa Katalamotho se bone phatla kwa kgaisanong ya softball ya Selebi Phikwe Extravaganza morago ga go tswapetsa sa BS ka dirane di le 15 go lefela mo motshamekong o tshamekilweng ka Sontaga kwa lebaleng la National Diamond mono Gaborone Mothuetso Mahatla Anku a itsewe ke Moegami go Motsosefako wa latela. Dithopa ka bobedi di tsena mo motshamekong o di thokana le phenyo go ka nna le sebaka sa go iponela phatla kwa kgaisanong ya monongwaga. Yara motshameko sena go simolola Katalamotho ba supa fa ba nyoretse phenyo ebile ba batla go ipona ba fitetse kwa pele mme ba tsaya keta pele ka dirane tse 5 go lefela mo ining ya ntlha. Bes ba ba neng ba ise ba fenye motshameko ope mo kgaisanong e ya go ipatela phatla ba tswelela ka go sokola jaaka maiteko a bone a naita se fololetse. Fela Katalamotho bone ba tsweledisa tshameko ente ba dirisa sebaka sengwe le sengwe se ba se bonang go ka atolosa keta pele mme ba dira fela jalo ba kwadisa dirane tse 11 go lefela. Banna ba gaga di fele ga o thobore ba tsweledisa letshwenyo mo go Bes ba ba tsenya ka fate sa gatelelo kgapetsa go fetsa motshameko ka phenyo e senang bana ba phefo ka dirane tse di 15 go lefela la Bes. Phenyo eo e neng e la bona bobedi a letsatsi e ne e netefatsa fa ba fetsa mmemong a bobedi a phubi go iponela phatla go kgaisano ya Extravaganza ya monongwaga. Motshameko rona e tsamaile sentle e tsamaile gongwe jaaka ne re akantse kana re sologela sologelo ne le go ta go iponna phatla tota so gore go ne go diragetseng ka e jang kgang ya rona yala ne le go iponna phatla ke gone mo go re thusang gape gore re ka nna ra nna botoka. Katalamotho it's a building process ya team we are here le ka go builda gore re ire team e botoka bontsi ba batshameki ba bangwe ba bašwa ke gone ba kopana le sethopa and ke go leka go aga sethopa. Dithopa tse dingwe tsa kgaolo ya borwa tse di iponetseng phatla ke Police, BDF ga mmogo le Wells. Mo letlhakore la bomme gone go fetile Police, BDF, Titans le Vikings. Go Motsosefako, PTV Sport, Gaborone.
Denzel Setso ke ne mofenyi wa kgaisano ya Botswana Open ka fa lethakureng la Makawana a sena go fenya Esimolefe ka disete tse pedi go lefela tsa 6-1 le 6-love. Mo lethakureng la Makgarejwana Chelsea Chakanyoka o gapile bomampodi jo a sena go kgaphela ntle ke le bonye monna yo ka 6-1 le 6-1. The final started off with my good friend SE serving, and my goal on his service games was to just get the return back because I know he serves well. So Ke itumeletse ka fa ke tshamekileng ka temo makgaolakganyeng. Ke ne ke le ka bojotlhe go fa motshameki o mongwe tshono le nna ke le ka go mo fa phadisanyo e mashetla. And yeah, I'm happy. I think I executed that well. It was really tough, you know. He was playing really well, and also Motshameko o ne le mashetla fela thata. Ke ne ke phadisanya mo khaisanong e le lekgetho la bobedi. Gompieno ke itumeletse gore ke kgone go fenya kgatlhano le motshameki o na le maitemogelo a kwa godimo. I played two of the Davis Cup players, my teammates, so it was really tough. And I managed to beat someone that has been beating me for a while now. So yeah. My match, it was a really good match today. I think overall, comparing to other E ne le motshameko o siameng fa ke o tshwantshanya le metshameko e kwa morago. Mo motshamekong o ke dirisitse botsipa jo ke boanyileng go ikatisong le metshameko e fetileng. these other tournaments, I really put it into this match today, and it really showed with the scores. And I think everyone else can say the same thing because I really played my best, and energy was high, motivation was high. So yeah, I think today was a good day for me. Well, we had a lot of participants compared to last year, but we managed to complete all the matches on schedule. Re nnile le batsayakarolo ba le bantsi ebile ba tswa ko mafatsheng a sele fa re tshwantshanya le dingwaga tse di fetileng. And of course, Botswana is the host. Setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa The Zebras se thulana le sa Mozambique gompieno mo kgaisanong e tsweletseng ya Hollywood Bets COSAFA Cup kwa Aforika Borwa. The Zebras se tsena mo motshamekong o morago ga go tshameka maleka mo motshamekong ya sone e mebedi ya dikgaisano kgatlhanong le Eswatini batshegetsi ba dikgaisano Aforika Borwa mme ba iphitlhela ba le mo maemong a boraro. Setlhopha sa Mozambique le sone se tsoma phenyo ya ntlha mo kgaisanong e morago ga go tshameka maleka a nno setlhopha kgatlhanong le sa Aforika Borwa le sa Eswatini. Mokatisi wa The Zebras o kaile fa basimane ba gagwe ba ipaakantse sentle. We are the day before to play a deciding game tomorrow against Mozambique. It will be a tough game because Mozambique is a very good squad. But you know, we are improving. Our last match against South Africa was tough, but we gain confidence. It was not a bad result. Re tshameka le setlhopha sa Mozambique tshokologong eno. Re tlhaloganya fa le setlhopha se se mashetla. Mme ke ka mo re ipaakantseng ka thata gore re dire go heta jaaka re dirile ka motshameko wa rona la Aforika Borwa. During the second half, so everything is good. The atmosphere between the players is very, very nice. They are very committed, very determined to reach the semi-final. For sure, we have to win tomorrow. We have to score goals, and for that we need to use another tactical process. It's very important. Mo metshamekong e mengwe ya gompieno setlhopha sa Comoros se tla lebagana le sa Zambia fa Kenya se tla mekamekana le sa Zimbabwe. Setlhopha sa Aforika Borwa sone se tla nkgisana magofa le sa Eswatini. Mothetso a re sa golole tlou le maruo ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhale tsenako ya bongwe re dibe khutlo gonne fa tla jela boga jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a rona jalo ka puo ya diatla tšemasha kgomo tše tswa thobeng tše le phepa o ne re bantheng ka lakatšhane o emisente go tagarela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ga kologelwa sa mosima se bonwa tše yo thata tlholantse o bereka ka bonnata bonokopila le botswerere tše le rata lotlhe bokalatše modimo jo.